тозатарин ахбори тоҷикистон ва ҷаҳонро ман Шаълои Гулхоҷа тақдими шумо мекунам. Салом. имрӯз дар барнома Рустами Эмомалӣ писари президенти Тоҷикистон ба ҷои Маҳмад Саид Убайдуллоев раиси шаҳри Душанбе таъин шуд. дар ҷавоб ба гузориши Радиои Озодӣ ҳукумати Ҳисор мегӯяд ки 700 порчаи замин аз нав дар байни сокинони эҳтиёҷманди ноҳия тақсим мешаванд. дар намои тавар шахсоне соҳиби хоҷагиҳои соҳиби замин мегарданд ки онҳо қидҳои замин назди хурд буда, яъне ки аз меъёри маъёшат хурд буда, шумораи оилаҳо дар як ҳавли зиёд аст. ва чаро як донишҷӯ аз Чин мехоҳад забони тоҷикиро аз худ намуда ба таври доимӣ муқими Тоҷикистон бошад? тахтои ҷои кор ёфта мушкил аст. Маҳмад Саид Убайдуллоев раиси шаҳри Душанбе аз мақомаш барканор шудааст. тибқи иттилои сомонаи расмии президенти Тоҷикистон, Маҳмад Саид Убайдуллоев рӯзи 12 январ аз вазифаи раиси шаҳри Душанбе озод гардид. бо фармони раиси ҷумҳур Рустами Эмомалӣ аз вазифаи раҳбари оҷонсии зидди фасод барканор шуд ва иҷрокунандаи раиси нави шаҳри Душанбе таъин гардидааст. Маҳмад Саид Убайдуллоеви 64 сола раиси собиқадори шаҳри Душанбе буда шахси дуюм дар ҳукумати Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. аммо Убайдуллоев ки 16 соли ахир раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Тоҷикистон аст, ин мақомашро ҳифз кардааст. ҳамчунин дар пайи тағйироти кадрӣ вазири беҳдошти Тоҷикистон Нусратло Салимзода баъд аз 9 соли раҳбарӣ аз ин вазифа барканор ва раиси ноҳияи синои шаҳри Душанбе таъин гардидааст. ва акнун мегузарем ба хабару гузоришҳои дигар. дар посух ба гузориши Радиои Озодӣ ҳукумати Ҳисор мегӯяд ки садҳо порчаи замин аз нав дар байни сокинони эҳтиёҷманди ноҳия тақсим мешаванд. Шарифҷон Ҷумазода раҳбари нави ноҳия ахиран қарори раиси пешин марбут ба тақсими 700 порчаи заминро бекор кард. соҳибони қитъаҳо ки баъди солҳои интизори тобистони имсол тавонистанд дар ҳудуди деҳаи Боғистон соҳиби як порча замин шаванд, баъди ин тасмим дубора ноумед гардиданд. тафсилоти бештар аз Хиромон Бақозода. мақомот тасмими лағви қарори баҳсбарангези ба беш аз 700 нафар ҷудо кардани қитъаи замин дар ноҳияи Ҳисорро шаҳр доданд. гап сари қарорест ки Раҳмонзода Усмон Сабз моҳи декабри соли 2015 замони раиси ноҳияи Ҳисор буданаш имзо кардааст. бар тибқи он аз ҳудуди рӯстои Боғистон барои беш аз 700 сокини ниёзманд қитъаи замин барои сохтани манзил ҷудо мешуд. шаҳрвандон бевосита муроҷиат ҳам бар мақомот ҳам ба сохтори алоҳида буд ва дар ҳамин ратиб аз тарафи прокуратураи генерали ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи агентии заминсозии ҷумҳурии Тоҷикистон санҷиш гузаронида шуд ва дар асоси эътирози прокуратураи генерали ҷумҳурии Тоҷикистон қарори мазкур бекор гашт. мақомоти ҳукумати шаҳри Ҳисор гуфтанд баъд аз бекор шудани қарор як комиссияи вижеи ҷамъиятӣ муроҷиати шаҳрвандонро барои дарёфти қитъаи замин аз нав баррасӣ дорад. комиссияи ҷамъиятӣ аллакай бештари муроҷиати сокинон ба заминро баррасӣ кардааст ва дар рӯзҳои наздик бар асоси қуръапартои қитъаҳои замин аз нав ба сокинон тақсим карда мешавад. албатта аллакай мувофиқи маълумоте ки мо аз комиссияи ҷамъиятӣ назди мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳр гирифтем, аллакай қисмати зиёди парвандаҳои шаҳрвандон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст ва аллакай рӯйхати онҳо муайян гаштаги рӯзҳои наздик насиб бошад онҳо соҳиби замини худ мегарданд дар асоси талаботи низомнома ки бевосита ба воситаи қуръапартоӣ ва дар худи сари замин ва шаҳрвандон соҳиби замини худ мегарданд. коршиносон мегӯянд кам будани замин барои бунёди хона ва гарон будани қимати хона шиддати масъалаи дастрасӣ ба манзилро дар оянда ҳам бештар мекунад, чун пешбинӣ мешавад ки то соли 2018 аҳолии Тоҷикистон аз 8.5 миллион нафар то ба 10 миллион ҷамъият афзоиш ёбад. афғонистон ба фазои устувори амниятӣ эҳтиёҷ дорад то кишвар ба паноҳгоҳи Алқоида ва дигар гурӯҳҳои террористӣ табдил наёбад. дар як гузорише ки идораи муфаттиши хоси тармиму таъмири Афғонистон рӯзи 11 январ нашр намуд, ба таври мустақилона истифодаи маблағҳои амрикоӣ дар эҳёи Афғонистон таҳқиқ шудааст. муаллифони гузориш менависанд нерӯҳои Афғонистон дар танҳоӣ ба таъмини амнияти кишвар қодир набуда, назорати баъзе минтақаҳоро аз даст додаанд. дар соли 2014 нерӯҳои НАТО аз Афғонистон берун шуданд ва феълан дар ин кишвар фақат 10 000 сарбози амрикоӣ боқӣ монданд. дар ин муддат толибони афғон манотиқи таҳти контроли худро аз соли бештар карданд. муфаттишони амрикоӣ фасодро яке аз таҳдидҳои ҷиддии босозии Афғонистон номида шабакаҳои нерӯманди қочоқи маводи мухаддирро ки аз тарафи оилаҳо ва қабилаҳои бонуфуз раҳбарӣ мешаванд, манбаи шустушӯи пул ва таъмини молии ошӯбгарон унвон додаанд.
дар зимн вазорати умури хориҷаи тоҷикистон дар робита ба иттиҳомоти як мақомдори афғон дар нисбати ин кишвар эътироз кардааст. мардони муҳаммад ҷузъиёт дорад. وزارت امور خارجه تاجیکستان با طور رسمی ابراز نظر عبدالقیوم کوچی سفیر افغانستان در روسیه در مورد تاجیکستان را محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. عبدالقیوم کوچی آخر ماه دکبر سال گذشته در مصاحبه‌اش با یک ویدیو بلاگ افغانی گفته بود که در تاجیکستان گروه‌های پرقوت مافیایی هستند که به قاچاق مواد مخدری افغانستان مشغولند. در این راستا سفیر افغانستان در دوشنبه 31 دکبر سال گذشته با وزارت خارجه تاجیکستان دعوت شده به او یادداشت اعتراضی سپرده شد. در این یادداشت نگرانی شدید و تعجب جانب تاجیکستان در ارتباط با گزارش تحقیرآمیز سفیر افغانستان در روسیه نسبت به مردم تاجیک و تاجیکستان بیان گردیده است. وزارت خارجه تاجیکستان واکنش حکومت افغانستان را که گویا سخنان تحقیرآمیز سفیر افغانستان در روسیه اندیشه شخصی او می باشد و با موقع کابل دخل ندارد باعث تأسف خوانده است. همچنین وزارت امور خارجه تاجیکستان ادعای عمر صافی رئیس پیشین ولایت کندوز افغانستان در مورد ترمیم و بازسازی تانک‌ها و وسایل جنگی گروهی طالبان در قلمرو تاجیکستان را رد کرده و آن را دسیسه خواند. مردان محمد، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. و حالا یک گزارش داریم درباره دانشجوی از چین. او تصمیم گرفته از زبان توجیکی را از خود نموده در تاجیکستان زندگی خود را ادامه دهد. این هم در حالی است که تعداد زیادی جوانان تاجیک با آرزوی پیدا کردن کار در کشورهای دیگر از جمله چین زبانهای خارجی را می‌آموزند. برای یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد. شاو ژ شهروندی 17 ساله چین تصمیم گرفته است در تاجیکستان تحصیل کند. زبان تاجیکی و فرهنگ تاجیک را عمیق‌تر آموزد. او با فاکولته فیلولوژی تاجیک در دانشگاه ملی تاجیکستان شامل شد و در سال اول تحصیل می‌کند. با آموزش زبان تاجیکی 4 ماه پیش شروع کرد. من کوشش میکنم. من زبان تاجیکی یاد میکنم. شعر از یاد میکنم. مثلا از ملت و از زبان خود یاد کنه. الواقع گذشتگانی خود شد کنه. تو حرف زنه با طفل شما دنیای والا تاجیکی بنیاد کنه. همسبقان با شاو نامی تاجیکی گذاشتند شاه. او زبان روسی را نیز می‌داند و تاجیکی را از طریق زبان روسی می‌آموزد. در نیم سال الکی خریب گپ زدن با زبان تاجیکی را آموخته است. در نیم سال با ما رابطه کرده گفتگو کرده الکی با زبان تاجیکی حرف می‌راند. شاو از کمترین شهروندان چین است که تحصیل و زبان آموزی را در یک مکتب عالی تاجیکستان ادامه می‌دهد. والدین شاو در چین منزل خصوصی خود را نداشتند. در خانه بابا و بیبی زندگی می‌کردند. جای کارشان نیز سردرآمد نبود. برای پیشبرد زندگی به تاجیکستان آمدند. در خطای زندگی مشکل است. هوا بیزه است. در تاجیکستان کار زندگی آسان و ارزان است. در خطای جای کار یافتن مشکل است. سالهای اخیر تعداد زیادی از شهروندان چین با هدف کار و از طریق طرح‌های اقتصادی این کشور به تاجیکستان وارد می‌شوند. ولی تعداد خیلی کوچک چینی‌ها برای ادامه تحصیل تاجیکستان را انتخاب می‌کنند. یادآور میشم که خبری رقم 1 امروز این به جای محمد سید عبیدالله تعیین شدن رستم امامعلی به مقام میری شهر می باشد. تفصیلات این خبر را در سامانه آزادی نقطه TJ پیگیری کنید. برنامه را ادامه میدهیم. در یک سال گذشته علیه افراد متهم به تروریسم و افراطگرایی در ولایت ختلان 332 پرونده باز شده است، در حالی که کارشناسان این رقم را زیاد میدانند، ولی در مقامات دادستانی نگفتند که آمار در مقایسه با سال 2015 بیشتر است یا کمتر. تیمور بویزاده معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان روز 12 ینور به رادیو آزادی گفت از این تعداد بیش از 100 پرونده بررسی و عاملانش به مدت‌های گوناگون به زندان فرستاده شدند. وی افزود اکثر این پرونده ها با اشتراک ساکنان تاجیکستان در جنگ‌های بیگانه، پیروی از گروه تندگرای دولت اسلامی، جریان ممنوع سلفیه و سازمان گروه 24 مربوط می‌باشند. سال گذشته تنها از یک روستای ناحیه قبادیان تا 30 نفر با جرم افراطگرایی زندانی شدند که 11 تن آنها خویش و تبار بودند.
тимур бойзода муовини раиси додгоҳи вилояти хатлон гуфт бо шурӯи соли нав муҳокимаи парвандаи афроди муттаҳам ба терроризму ифротгароӣ ҳам оғоз шудааст. Ба гуфтаи ӯ ахиран Саид Зиёев сокини 28-солаи деҳаи Камароб бо иттиҳоми фаъолият дар созмони экстремистӣ ва қасди барҳам задани сохти конститутсионӣ барои 7 сол равонаи зиндон шудааст. раиси фарҳангистони улуми Тоҷикистон мегӯяд дар ин ниҳод ислоҳоти сохторӣ дар назар будааст. Фарҳод Раҳимӣ рӯзи 12 январ дар нишасти хабарӣ гуфт, пажӯҳишгоҳи забону адабиёт, мероси хатӣ ва шарқшиносӣ дар алоҳидагӣ фаъолият хоҳанд кард. 6 соли пеш бо қарори ҳукумати Тоҷикистон дар доираи ислоҳоти сохторӣ ин пажӯҳишгоҳҳои алоҳида муттаҳид шуда буданд. Тибқи тасмими нав дар ояндаи наздик пажӯҳишгоҳи омӯзиши Осиё ва Аврупо, пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ ва маркази омӯзиши дастхатҳо ва мероси хатӣ мустақилона ба фаъолият оғоз мекунанд. Ҳамчунин раиси фарҳангистони улум дар ҷараёни нишасти хабарӣ гуфт, донишмандони тоҷик як таҷҳизотеро ихтироъ намуданд, ки дар ҷароҳати саратони ҷигар ва узвҳои дарунӣ кӯмак мекунад. тафсилоти бештари ин хабарро метавонед аз сомонаи мо пайдо намоед. як акоси 29-солаи литвониёӣ, ки муқими шаҳри Прага аст, маҷмӯи аксҳояшро аз Афғонистон ба намоиш гузошт. Вай соли пеш ба 5 вилояти шимоли Афғонистон сафар карда буд ва танҳо 20 акси баргузидаашро пешкаши мардуми аврупоӣ кардааст. ҳамкори мо Фарзон Муҳаммадӣ ҳам ба ин намоишгоҳ, ки рангҳои Афғонистон ном дошт, рафта буд. این جوانزن که هنگام بمباران جنبش طالبان به خانه‌اش در ولایت فاریاب افغانستان زخم برداشته است، نخستین بار زیر دوربین عکاس لیتوانیایی وای و کاتینیتید عکاس شده است. It's an interesting story how I took this picture. қиссаи аксгирии ман хеле ҷолиб аст. Он кампири дар акс буда маро ба наздаш даъват кард ва куртаи он ҷавонзанро аз гиребонаш кушоду бо ишора ба ман гуфт, ки зуд акс гир. Он духтарак бисёр шарм медошт ва намехост, ки ман акс гирам, аммо зани дар наздаш буда пофишорӣ мекард, ки то ман аккосӣ кунам. That's how I got the picture. It was a split second. وای و در ردیف این عکس ده ها عکس دیگر را زیر نام رنگ‌های افغانستان در شهر پراگ جمهوری چک به نمایش گذاشت. او سال 2015 برای انعکاس وضع فعلی این کشور جنگ زده توسط عکس‌ها به 5 منطقه افغانستان سفر کرده بود. این عکاس جوان در معرفی نمایشش ذکر داشت که بیشتر کوشیده است عکس‌هایش را نه از زاویه جنگ و زوراوری، بلکه مبارزه برای آرمان‌های ملی و حس امید به فردای مردم افغانستان روی شیشه نواربرداریش منعکس نماید. مارتینا مساکووا ساکن شهر پراگ که افغانستان را در آینه نیلگون همیشه غرق خون و ماتم دیده است، ولی در این عکس‌ها رنگ‌های دیگر را هم از آن کشور پیدا کرده است. Well, most obviously it's probably like the terrorism. бо вобастагӣ ба терроризм, ҷанг ва маводи мухаддир симои ин кишвар ба маънии манфӣ муаррифӣ шудааст. инҷо бештар таъсири расонаҳо бузург аст, ки онҳо танҳо ҳамин самти Афғонистонро инъикос мекунанд, на тарафи дигарро. вале ин аккос муваффақ шудааст, ки лаҳзаҳои хушбахтии сокинону кӯдаконро ҳам сабт кунад. of the country, but not actually the other side. افغان‌های مقیم پراگ میگویند که هرچند یک زن اروپایی به کشور جنگ زده رفته و عکاسی کردنش کار بسیار نادر است، ولی میتوانست افغانستان را از این هم بیشتر معرفی سازد. یک سیک از آفتاب لگن گرفته شده. این بسیار جالب است. باید آفتاب هم همراهش می بود با این لگن. اینجا برای اروپایی هر باریکی، هر دیتیل بسیار جالب است. ولی وای و کاتینیتید میگوید در این نمایشگاه تنها جزئی از عکس‌هایش را پیشنهاد کرده است و صدها عکس دیگر را در بایگانی ایجادیش نگه داشته است. وی نیت دارد بهار امسال باز به افغانستان سفر کند و صدها عکس دیگر را به خاطره تجهیزات عکاسیش ثبت نماید. ва як хабари варзишӣ. тасмими тавсеяи бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол боиси аксуламалҳои мухталиф дар гӯшаҳои гуногуни дунё шудааст. рӯзи сешанбе фифа иттиҳодияи байналмилалии футбол эълон кард, ки сар аз ҷоми ҷаҳонии соли 2026 дар бахши ниҳоии ин мусобиқа на 32 даста, балки мунтахаби 48 кишвари олам иштирок хоҳанд кард. ва ахбори бештар аз инро метавонед дар сомонаи озодӣ.тж ва шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, одноклассники ва твиттер пайдо кунед. То барномаи фардо, худо нигаҳдори ҳар яки шумо.